Tar. Sabar. Ceng. Kamu langsung pegang itu ya, Ceng. Hah? Kata MBRI dia biasa. Naruh. Mau digeser dulu. Pelan. Mundur. Gosok. Iki lagi nyetor sih. Satu. Dua, tiga. Masuk. Bos. Pas tutup bisa. Astaga. Mas Agus. Tar. Sabar. Ceng. Kamu langsung pegang itu ya, Ceng. Hah? Kata MBRI dia biasa. Naruh. Mau digeser dulu. Pelan. Mundur. Gosok. Iki lagi nyetor sih. Satu. Dua, tiga. Masuk. Bos. Pas tutup bisa. Astaga.